Obuhinji n'oburi sati nukwe twatahamu orukiito rwa kabiroru kandi orwa kabiro rwahwire tukaba turi omuri Kigezi turukwega aha kijuma ekya apple. Ekijuma eki nitukiitanira munonga omu tawuni tukirya kandi oshanga omwe waaza kukironda kikakuburira nobaasa kutambura etawuni yoona ngu nookyenda. Mbwenu tukaba turi omuri Kigezi turukwega kuhinga ekijuma eki nitukihinga tuta nitukireeberera tuta. Mbwenu orwa kabiroru twasharamu ngu tweyongyere ababahingi hamwe n'abahangu bongere kututangaza ekijuma eki nikyerera mu bwire ki kandi naaza kuteekaho orwezo rwangye ninduteekamu bwa nyuma ya bwire ki bishe ekijuma eki nkimpeereza kirikwingana ki nampingira ekijuma kyangye kimwe ninga ebijuma byangye nka bishatu biri omu eka yangye nibimpeereza kirikwingana ki. Iwe eki oine kukora gumaho nanye twege aha kuhinga n'okureeberera ekijuma eki. Omuti gumwe gwa apple ogu nimbasa gwiho kirikwingana ki gwaba gwezire gye? Omuti ogu wareeba nk'ogu harazaho 30 kilograms, ndabwineho na 40 kandi 40 kilograms ngwino akora nka average ya 30 kilograms. Kilogram mu katari kitu ka Kabale yaba akuseerire neba lya 15,000. So yaba yirize gye omuti nk'ogu very sure ngo emitwaro 15 nawagiyeho. Obugigo wanje tubwataho omuti gumwe? Aha munonga nyetaga kwongeraho omuti gwa kabiri. Munonga. So noyongeraho kugira ngo byetengo nabyo nitwenda ngo tubyona tubikirize. Okay. Kurugotandika kuzo mu kingo eki nitwenda turebe iyo nk'omuntu n'ebintu kye byabazeganyirwa mu kuhinga apple gine kutahize. Turashira kugira ngo stagamba munonga ebitwihire omu Misiri tusamingira apo konka kugira ngo nanyenye ngire kyetengo cyo kuhinga. So nyo kinyihiremo number 1 apple erima kasente akwa abana banje bari mu mashomero bashoma akajuhina kunyine ho kace kandi apples ni bagira ngo wagirya ngo amagarana ga maronje akabantu nabagira ngo at my age at 51 binje nabagira ngo tinkuzire munonga azanje cyamo no kurya apples. It is highly nutritious, so abantu bagishinge bagiriye babone musente bagira amagara maronje. Omundeberera ya apple mu tuwangamira no bwire ki obunshemeye kuba ninteka mu fertilizers no bwire ki obunshemeye kuba ninyitirira apage kandi no bwire ki obunshemeye kugira ngo reka mpinjere apple yanje. Apples ezi twine season zibiri. Omukwa kashatu kali tutandika kwa kashatu kwika omukwa katano kwa kashatu okwa kana kira kuba twine apples ngeno first season katugire ndo season eyo mukwa mushanju omukwa munana. So waiza kusharura waiza kucha bijuma apple neba dormant nekoleka ngo mweno yaenda kuba dormant. So muri bobwire no pruning excess oyemwe branches ziri excess ozisharashale kugira ngo zije light gume erabem. Then echo wacheza noza ku defoliating aho amababi giyeho then erete birabyo. So you can urakora 2 seasons omukwa kabiri omukwa mushanju depending kali bakaba tugambira ngo nibaturagira seasons konka kwenda kutabugana mu katale na batahi bitu fellow farmers no basa kuzoni ngo musiri gwawe oguragire kokorena ngo yeze kugira ngo tatomerana n'abandi abahinji omukatale. So apo nogeragira seasons zo okorena ngo behaving. Mweni iwe season yawe ne ogerondera to kuzo mukavuyo ko kuronda katale ka. Actually nkabutiya nyinezi eza kwera kwa mushanju nyinezindi ziryo rurabo eziryayera okwa mwendo kwikumi hamwe nyinezindi nazo ezirigija ahanyumaho. So seasons namazimiro no kureba ngo tiyarabya omubwire bwo mushana kandi mbwene ko bwo biro ine nka water for irrigation okaba wakitera okuba iwe no mudwa season tokatinira. Okurugirito ko bazitwe twakatandike nku 2016
ekijuma ky'okubanza ebe 2019 tukazibona nifakati 2020 twabona nyingi zawe nizibasa kuguzibwa ukabonamo akasente ko kuyamba kongera umusiri tiri kutwara bwire bintu nti wagirebera umwana nti wagirebera je ni kwa kurungi napo wagirebera kurungi ukagika hehi ukagigondeka koko uri kureba hano ko bazikomera batiya nebo giyambire kugira ngo amisho garugayo haboneka mu birabyo nenshi n'amababi kwenka wagireka kora buroro batiya deri gushaka nayo kwamashone kwamake ke kwabujuma bingi so mwe no kutunga kinje muri apo waheza kusharura oyine kwinaka oyine kugigondeka ne koleka ndi nkokoro mukaze yinenda nojeke gira amababi mingi yaka ari kwena ngo nenda ngo giha amababi itwe kugira ngo nsitsi ya apo zinke zabura yobwire bwayika nkoko lebe kiko kiri kushedinga kiki amababi niko zabura ziri kwegera konkeza hano ntuzigi hawo nengaro niko bwire siba hamutwe shanga kasibire akamutwe kano kasibiri eri koleka ngo ndi hati ndi ready kuzara hati yawe yakoreka ngo ready niwa mababi nogiyaho azogigondeka kugira ngo amisho gagiroti gaterwe mu mushana gagire ki giguki mukuyuko mwe ntogarusha kurugamo amababi nagandi geje gari yageberabyo katurebe aha disease control no ijo controlling uburwire ota omu apezi kureba ngo wafuna ekijuma kirungi kitarwire yes hati apo wamara kuzibyara hine emibazi eyo kufuhirira no bazakubaza zitagwire konka kugira ngo preventing eki oburwire icyo kurebera wajya wakajyara mu itaka harimo ubukoko rwa burimo uburwire kuri kufuhiriramo no preventing ubwempa then apo oku eri kubane ekura yagira ubugwire twino ubugwire bw'emiringo mingi harimo ubukoko harimo ubugwire nebindi so noguma no monitoringa wari ubukoko bwija hariho emibazi y'obukoko y'obukoko yorukutamu izo pesticides ukajaki ukafuhirira then harimo ubugwire harimo nka lip spot hariho gushanga nka apple yagira obutonatone obutonatone uri kwenda kubona mu bwa red ka bwa black bwa red eyo nebiri lip spot eyo no burwire eyo no mubazi gori kujaki gori kutamu twasha twagira eyindi ubundi burwire rwa scab kushanga apo umuhati tizima kujya managing kushanga scab unakeje yagira nko gukamba amababi gaza nabwo mutono bwa braka then ukashanga ebijuma nabyo byahinduka shape ukashanga ebijuma byagira ubutonato tinkama yaramwe mwarabwine nka apo abari kuziguza zino butonatone ubwene babwajaki ubugwire eyo ni scab twasha twagira ubundi burwire powder mild actually for it hariho umumpa ziri mukonka nazifuhirira kushanga nka apo amababi ga apo garimo nigambira nke cyo gacha white ninga ukashanga apo ebijuma nke birabize hati ukashanga harimo kaja aka white eyo ni powder mild ezo nizo inche aha ngwara zikwata pose konka ziri mpango munonga engwara ishatu powder mild scab hamwe na lip spot ezo yazo musiri nejashi negushisha then hashuba hariho oburwire obwijira hati obo tutakamanyire nibuha obo tubacyachondoza nibwije abuza ha muti oro muti gwahinduka oro muti gwa mani gwayoma tujengu ninkarutu roti oshange nayo n'ubugwiro oshange nabwe butali bwe oshange wabrene oyine nke kiti kikutera nka apples ka kilo 50 cyo kurebera ekiti kibule completely kitatira apple njaki apple nemu ubwo burwire burimu bacyacyondoza kugira ngo bamanye ubugwiro ubwo nibo nabizubuki ebyoro kubugana hafamu yaweje
ya ebizibu biri kugana farm hano ya kukira munonga n'ebintu bibiri ebya season changes hati abwa kugira ngo enseka hinduka climate change na apple nazo zikategwa tukatwine season cyo kurebera tukumango ko kwihebera 15 tukwa munana nko omwe umushana gwa uhati wamara kusharura no preparing another season so kugira ngo iyo season wa kwa mushanju uniko kwa munana kuri kutandika oyiha amababi rero umubiri 15 kwisi 18 20 expecting enjura kugira ngo amababi gaje amine apple zitungemo isha zirete ebirabyo now hatiya ikizo kirimo hati no shanga wiyaho amababi umushana guje gugumizemo guri kuzitera ebirabyo byija byeki byombe ninga enjura eyije egwinkatiye oburabyo bwone byaki ebukungume ebumaleho eyo ni issue yi abahinji bine kandi erimu ne bateganisa byaki munonga Uganda netasya mu esente neshoza sente ziralenga billion 50 billion nenjo mu rukiga billion ninjira ninko bukikuru mbwenu bwesete mbwenu ubukikuru balenga kama 50 nkankaga buri mwaka buragenda omukuleta mu Uganda apples ziraruga South Africa ziraruga nkai government efegwa sete nyingi mbwenu government gira ngo katuteka mani mu bahinji kwena utureka kuma turashoze sete kuleta za apple ziragenda mu South Africa akwa twatware sete mu South Africa umuhinji wa South Africa nwarafunamo umuhinji wa Uganda taragira ki tarafunamo so tura promoting apple farming kugira ngo tucendeze enshohoza yesente Uganda eri kugura apples eri kugura apple wine eri kugura apple concentrate eri kugura apple beer apple tea apple what nebijume bingi byora mu katare biraruga hero konke kirungi cyebijuma byitu birakura bibe bihangwa kukire bijuma byorareba mu katare binuzire kukire bijuma byorareba ki mu katare research yituriyo tukozire hate enungere kusingayo networeka ngo ebijume byitu biri mu porefino kigambo porefino ni ekirungo kiri mu apple ekiratamba cancer ekiracendeza diabetes mbwenu nakigamba mu rujungu mbwenu abashomirho namanyahina baryaha kirareducinga oxidative stress uruno rujungu mbwenu porefinojo nico rarebera abashungu baragira ngo an apple a day keeps the doctor away bwenki bwa porefino ezo aza tushangire ngo apple zitu ziri mu porefino 19 kandi apple za South Africa ziri mu porefino 15 tushangire ngo porefino zitu apple zitu ziri mu porefino emirundi 3 kukire za South Africa yana kugira ngo za South Africa zirija mu nyonyi zirekano zahongere muntu we so tushangire ngo zitu zine porefino yamani ebonire so kiramanyisa ngo if an apple day keeps a doctor away kiramanyisa ngo apple yitu really keeps two doctors away a day so apples O3 abo kuba apples zitu porefino negirangiyo rarebeji egirangiyo rareba mu apple kora gikwata wagirya harugamu ekirungo eco cha porefino kiza mu mubiri kicendeza ejo stress eraberi mu mubiri wabo ine stress okarya apple amazimo hora wagaruka mamani so that's the advantage echa kandi apple eratamba arusas aza mu kitabo eki hari mu science ejo mpaho erimu kandi na wayenda isimu zikanyire iwe kwata isimu yawe oteke mungu apple eratuma eratamba arusas oraze kureba isimu yacu kushoborera ngo erachikoreta erimu chemicals endijo antioxidants nkaza kwacha taine ezo chemicals zirakora wundu healing ningasho kutamba ebironda ngono kutamba ebironda ebyo byo munda bya arusazi apple erachikoraho so apple is a very good fruit erimu za vitamins nyingi erimu za protein nyingi erimu za porefino zinabagambera so kikabere kirabonera buri muntu yabana basa kurya apple buri izoba apple zezi ziri mesete esete ekizuma kimwe omuhingi yaba yakiguriza hanse hamusiri arakiguza shiringi 5 hamusiri
yakitwara mu town akiguza shiringi 5 shiringi 8 omuti gwa apple gwaba gukuzirege gubonirege nkogu urasa no kwereza bijuma 500 omwaka so hati wateza murarangora borabone sete of course mu musirito kashanga buri muti guri hebijuma nkebe harugura guriho bice so on average turatura barango muti gurasa kwebijuma nka 15 ninga 200 omwaka so waguza omu ekwene emiti yawe 800 urareba kasete karakara rugamo washanisa n'umwana ekiti cyo mwana kirarugamo kilo 3 zo mwana kilo yo mwani aze ejo ni fresh ejo ni kiremwe ya kirini n'umutoro gumone cicweka waba wabwine sete omutiki cyo yezire wabwine kilo nkinaho mpaho mazimo urareba ngo ekiti kimwe cyo mwani omu mwaka uri amuciringi zingahe temitwaro nkebire 3 konke ekiti kimwe cya apple uri amitwaro 15 n'ugaruza higuru so kirakoreka ngo apple abasa kuhereze kiri isa entasa nyingi ku kiro mwani konka apple kugira ngo nk'abantu bari nko muri mbarara abantu bari umunsi za hansi mbwenu ezirosya munonga nabo barasa kuhinga apple bazifune mukitwa bo mu nshozi apple zirakunda mu nshozi mbona abahingi abo mu mpanga mutagira ngo naza kufite mu mwani gwanje kandi mbyare apple muntu abo kuba apple zezi nanoko mu mpanga zirahingwayo konkati zikayira nko mu nshozi zirakuteganisa munonga kukira mu nshozi bwenshi zirakunda mizi zirakunda itaka rya hare ryino rwezo amizi tinamanyisa urufunjo ndamanyisa itaka ririmo organic matter ririmo ekirisa aho apera erafune ekirisa kiramara kandi ekirisa cyaba kice abo kuba apone kingwa kiramara imyaka 40 na 50 mu musiri mbwenu wacita mu mwanya gumwomwe mu mita 3 aharina kikaguma mu kumara imyaka 10 kirariromu urwezo ruragira ki rurija rurahwamo mbwenu urabone kuteka mu kamanywa umurudu mu mwaka urabone kuteka mu ka fertilizer ejeje kijungu umurudu mu mwaka kandi umuti gumwe muhango nkogo uratawukiremwe wabo tagino teo hafu umuti muke urateka ho kikopo kimwe ubukopo buke bwa nice ejone akota kilo so kirakira basikabo kuba omu eka yona yemiti nka 800 enshaunki isha twina za fertilizer ziramara umwaka gona umuti gumwe gurahasa kugurira jo fertilizer emiti ke 5 era kugurira jo fertilizer hate emiti 5 era kugurira jo fertilizer yine emiti ya 200 orarangoro tarasharuka fertilizer jo ninjiteka honda fertilizer no lima ahamuti noronda hamataji gari kukoma olima hekino yetorora wamara kulima hekino ketorora no tere FK mwemwe wamara kutera FK mwemwe oyijogenda no shikoka fertilizer kwetorora wamara ushwekaho enjura yagwa fertilizer je shashana omutugwa ogutunge kirisa cyenyine kandi namanyuwa nayo no basa kore cyo nico kimwe konka waenda no timbo mukureje hagati yemiti wamara kufuta imbogo mukureje teke mu manyuwa yawe wamara kuteka mu manyuwa yawe emiti oshwekaho emiti yawe eriro muri ryo manyuwa ekindi kwenda hine kindi kwenda gamba tukugira ngo okuhinga apo ngo byona ngo linka kuzana kapira mbwe tukugira ngo no kushemerwa kusha harimo na nebizibe birabamo ebizibe birakira kubamo no burwire twino burwire bushatu bw'emiringo eshatu obura bwo kubanza ni powder mildew urwo no rujungu konko mu rukiga turarweto rusano orusano ogumusiri kugira ngo ni demo tiruri mu rwamani no rwa white nambwe no bwendi kuringuriza ngo yandasa kurubona omuna nabona mukamwa hati orusano nkaka kati wakareba urareba ngo amababi gako gine ho rusano rushwekireho konka obuburwire nko mu muto mu pora wayitegereza torabubona mu bundi urangu ni kake munonga infection erya hansi konka washango musiri gutareberire omusande nkibiri urashanga umusiri gona gwabire gwa mutari orusano ruraletero muti gutarya photosynthesis ninga shokole byo kurya ko kubyabera mu mushana amababi garafa ominwa yo muterafa ushanga umuti gutaka basa kutera hekijuma obwiro bundi ni scab tindi kugireba scab no rusano rwa braka ruliragura ruri nko mwegenje omwajumba mwenu wo uratekera nko mu kiyungu urakwata nka rusasi urebe haruga hakantu urusano rwa black urwendo ruri scab konka yamara kuzama babira atandikira hansi yamarize nabijuma nebijuma nabyo birete mu kuraka najibona hati ejimpaha ni scab kwera mara kuzaha bijuma ebitera ebyata hata apo yaya tikabati ereta kine mugasho aho kwati noragigura
omugasho gwera beine no kujinyigo kiyamu nka wine konkana bwora bona abo kuba ejo wine nayo kuza kugicencura ngo etagumamu akantu na era teganisa konka warankoga umuti orangu naza kugwetegereza nk'ekijuma cyo ndasa kubona cyonka ekine nka skabu mbwene teka nyire konka orasa kugirwanisa oburwiro bwa kashatu bwino ubwine uburateganisa abahingi ba apple ni leaf spot amababi garaza ho obutondotondo ndahamya ngu obutondo tubwa baraka buraburi bwa bulinka bwa gold bwomera yomire aha nabwe mbuba hato ubutondo bworareba obu ejo ni leaf spot oburwiro obu bwona agamba bushatu ni oburwire bwa fungal infection hare mbazi minjera burwanisha wateka bwo mumbazi ukagutamu omubwire kandi otatunga enjura nyingi erenje serize nk'ekisono tubetune enjura nyingi munonge erenje serize eragwa buli kiro mbazo chumara gutamu enjura egwiyaho so nico kureba tune muka level ka infection kake konka season tuzirashana wateka mugo mbazo kareberera jo musiri gwawe obubwire tibukaza mugamani kandi nko mu gihugu musiri tibukanyire aho kwa waza musira hibuli orashanga namabota kaga hweza omuntu we nararenda kuhinga apple arabasa kugihinga waza za rubirizo katandika kutembe nshozo za rubirizo kweyona buhweju twine abahingi bingi buhweju bari kuhinga apples so yes apples ne kingwe cy'abantu barasa kuhinga kandi bakafunamu kandi government ne kimanya nke kingwa kikuru ekikwasa kurete sete his excellence were kaguta Museveni obu yari hatarehe sita hanu kabare ijweru haha yagambire ngu apple ni kimwa kingwa eki government eri kumanya ngunikiretera abantu seto muri kigezi nabwo cyo tugaruza abantu amani ngu abarenda kuhinga apple barasa kutushikirira bafune embibo eriho neguzibwa hati ya nadizi kuyakingireho na operation wealth creation yakingaho embibo orabasa kugigura operation wealth creation na nadizi zikwatarise na naro tukatwira abahinje embibo zirarenga miliyoni 3 za apples ndateka ngo hata abahinji nkaba Joab arabasa kwegurira ensigo zindi nka 10 ahinge aho kwensigo bagiserera nishirinjo mutwaro eratanje ashinji kashanju kwiso mutwaro kira mayisangu urabora basa kuguza hebijuma byawe ugure apple gireki ohinge age apple naza kuhika hawire bwo kugipruninga nshame kuba ninjipruninga bwa nyuma ya wireki kandi ni impruninga katakahi oba pruning ni kimanyisa ki okugitera okugitera hari hebituru gukora kugira ngo muti gwitwa apple gwatereza umusaruro murungi ebyo bituru gukora umutebekano sa program yagambaho kimwe kibaro kweta pruning no kushara amataja gari kukura gari kwirukanga omuturu gwagutire hebijuma konka gwina amataja garwa yagasibuka gija nigiruka agamataji ntugeta sakazi nigaririro muti mwenu tugashara tugihamu buri season apo ne kwereza season ibiro mu mwaka mwenu buri season tushara twihamu agamataji konka omutigo gwagutire hebijuma agamataji nigani gaberesha nigiruka juba nigaretera ganywe byo kurya ekijuma kitabone byo kurya kitago mukaje konka wagasharo kagihamu omutigo kwatagama nagakubere nigaribwe bya mugomataji gakura juba gugateko mu kijuma hate kijuma kigira ki kigomoka eco n'kimu eca kabiri kutukumara kusharura ebijuma byitu season yamara kurugama ebijuma byarugamo omutiguzo mu stage tweta dormance ninga sho kwehumbikaho nigwa gutarukura gwine amisho gakingire gutebekanise kutahebijuma aharye jo stage season yaba netandika yenjura nitwiyaha amababi mwene mukinga apo eco nje kinte kiri kurusi ogwo mutino ogutemba amababi gono giyaho tokusigaho niba binere kandi eco no chikora wakikora omutigo ni gutere ebijuma byingi kandi guteka hebi muri bingi namwena hariho cyechoka cyo go musiri ekibihira amababi hati abo ko kigende kugira ngo ebijuma byona bitera umusizo nemwe ukashanga biri binjo mu katare ukaferwa katare hatarogwe ebijuma bikwenje ukashanga ekijuma no kiguza shingira 10 ningo mwe no kiguza shingira 5 mweno ya bijuma amababi sore no giyaho ombiro bitarikishana so ni tuya haga amababi kwena ngo mutugubeje ecyakasha cyo turukora no kufugira kurwanisa uburwire ecyakane cyo turukora noreba nkaka katimba karya higuraka hata kakatimba nikatamba kwenda ngu enyonyi zitarye bijuma
enyonyi iwakorera kintu enyonyi nekirya omengo kintu nicurungi niwo kirya hati enyonyi nizikunda apple konka ko kubotiremo akatimba nkaka hati zija kuza kutaho mu musiri zitomera akatimba zitino ogwo musiri so enyonyi nazo niko tukuzwanisa sosyoye ekindi no kutamurwezo nko kunagamba kandi wabo rya hantu homere hatine jemizi nono itaga ka irrigation kugira ngo mbwire bwe cyanda umusiri gwo guze mo twize ekindi tukubasa gukora no kuhinga cover crop ninga shi nitrogen fixing crop hati nkebe bihimba byo rukurebomu ni byino mugasho munonga mu apple akwabera teko ekirisa cha nitrogen mu itaka kandi cya kabiri birarwanisa omwata hako harimo bihimba takaza muki omwata ecya kashatu ebihimbo rabisharura nabyo biguze ofune sete mu bijuma ofune sete munki mu bihimba kandi ebihimba bisho bikweno rwezo mu itaka rwaci rwa nitrogen wareba so turahinga muna nebyo bihimba wota baseze kuhinga me bihimba oryo mwanya guroma orata mu mwarikiro oyaricerera omusiri gwawe kwena ngu haze mu rwezo hagome mamizi hataza mu mwata kandi omusiri gwo gube guryo muyonjo orwire butagira ki butakanya omusiri wagore ko mu kishaka oburwire nubukanya hako ebishaka nibiza mu burwire obwire bucurugomba bishaka buzahamiti mwenjo turwanisa ki turwanisa ogwo mwata ogwa guryo mu kishaka mwenu nka naro hati twine project turenturaninga nangwe kwijanehwa eyo kuhagira abahingi ba cooperative kugira ngo bege okwa kwasa kurebera emisiri tuborekerere kurabira mu demonstrations tubashomese tubahereze byo kutoma musiromwe emibazi na fertilizer no rwezo nebyo mabyo kukozesa kusharira emiti kwena ngo abahingi begera ryejo misiri rero nabo bakora emisiri yabo kandi nitutekateka ngo kurugahitwa atandikire hati ko butwija tukutandika mu rwego musiri ninza kukoreka kishane hakahareme bicori omusiri gukani guburabura ukafuta kurebeka nko gukurebeka hati emitekane burabura eta etine mani go kureba konka hati nindebe imiti ejirene yera imiti ejirene koraje kandi hati nangwa twija seasonal heri kutandika tumaze kusharura mebijuma hati kutandika season ibijuma bicara bito tubikabire kurugayoje konka ogwo musiri ni gumwami sirebire eri kubeye nebijuma bingi muno okashanga ngu nibabasa gufunamu kandi nabandi bagwejereho babase kukunda ekingwa cha apeche so ntugaruza abantu amani ngu waba ohingire apo ningo rukwenda kugihinga no basa kutuhikirira tukushomese hakwa apo ni science by the way apo no mu compound nanyenzine abahingi abantu bona bine compound no bokore mbarra funa apo yawe ninge mwibirishatu ozibyaro musiri omumbi omu compound yawe otubuze tukushomese tukabura kusomesa aho rukunsirikira WhatsApp ninga wanterera mazima wano gamba hari apo nashamana nazicyo ndagamba niwe ndakushomesa otunga apo yawe mu compound yawe omutugum kwereze bijuma 10 50 10 buri season oshanga utagura apo wawe kandi oshanga utakutunga abashaho wawe kwija kujanja babanta aho kuba apo nebingachi so abakwenda kwinga apo mutufikire tubashomese tubasupporting abahinja abaryo ko bahinjireho apo obundi otaramanya eco kukora mutufikire waronda naro orabora tubona kandi n'amasimu gitu gariho turi abakozi ba government titurakushaba sente kandi turakuhereza obuherezo obwo for free because turukusavinga abantu bitu turukusaba abantu bitu obuhereza k'ekitongole cya government nigwo mugasho gwitu no hinga horori nasyo bwire ayinuka nokwe twahumba tuti program zitu ezikwatirine ahacingwa ekijuma echa apo turiyo muri kigezi turukwega hacijumeki kandi nyina masikongo yo gumire noreba programs ezi hine kintu cyo basekwego mu programs ezi abahangu hamwe n'abahinji abazihinjireho batushoborire okutwakubasa kurwanisa bizubu ebiturukubugana omucingweki no kutwakubasa kurwanisa oburwire obutwakubasa kubugana omucingweki abanaro batushoborire ngu ekingweki waba no manya ngo toyine mwanya gwenshozi utatemecho ino murahanga
hinga ekihingwa ekyo mu rushozi ahubwo murahanga tukirije kuhereza ngo kukihereza guhingira mu rushozi mwenu kuba ryokwe orikwenda kwejumbira omukwinga ekihingwa eki nyina amasiko ngu amagezi gona n'obwenje bwona wabwega kutandikira aha kuhinga ekijume ekyo kutimba ekina wakitimbota ekirisa wakitambwire bwire ki wija witirira bwa nyuma ya bwire ki kyakuhereza kiri kwingana ki nisho ngo hatu nobasa kutandikiraho ohinga ekijume eki nyowe muhereza ndi Prudence Akampurira kandi nokwe nasharamu kugira ngo reka nkurekeraho amajeza gutwakuhereza kihingwa eki nigamara tuturije kongera yagandi maybe awo ine cyo rukwenda kubuza nobasa kutwishira tukuhereza abantu aba bongera kwegesa ekintu ekyo tabasa kwego mu program egi neba negaruka mu rwa kabiri shaitano zihangwe kuba washanga eriyo nehwa ntuba tujineho mu rwa kabiri shahina zekiro rara kurunje